салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. Салом алейкум ака. Дар бораи ин гап мезанем. Motoblok model 173 dizel аккумулятор старт-стоп балонош 412 5 лошадина сила. Нархиш 6500 сомон. Сабзиш модель 186 10 лошадина сила, 10 қувваи асп, дизел, балонош 512, нархиш 9500 сомонӣ. Модель 188 12 лошадина сила, мотоблок, дизел, калид қати заводид мешавад, ҳам бан қати заводид мешавад, ҳам калид қати заводид мешавад. 12 лошадина сила моделиш, нархиш 11200 сомонӣ. Фирмаи Русмаш модель 192 14 қувваи асп, лошадина силаш, старт-стоп, калид қати заводид мешавад, размери балонош 512, 14 лошадина сила, 2 скорост дорад, 2 та пеша, 1 таъқиб, общи 3 скорост дорад, калид қати заводид мешавад. 10500. Модель 188, модель 192, 14 лошадина сила, дизел, калид қати заводид мешавад, 2 скорост пеш, 1 скорост ақиб, 14 лошадина сила, дастадроз. Нархиш 11500. Мотоблок бензини, 2 қувваи асп, ана чобук карданда бисёр хуб айда. Кори деҳқона бисёр осон кардагиай. 4 корчага, пеш ақиб меравад. Мотоблок 2000 сомон нархиш. Мотоблок 2.5 қувваи асп, бензин, пеш ақиб меравад. Нархиш 2500 сомонӣ. Мотоблок модель 173 бензини 7000 сомон, фар дорад. Ирам 3 скорост дорад, 2 та пеш, 1 та ақиб, балонош 408, калид қати заводид мешавад, старт-стопай. Нархиш 7000 сомонӣ. 7 қувваи асп, 7 лошадина сила. Мотоблоки модель 173 кабут, балонош 412, ям 3 скорост дорад, 2 та пеш, 1 та ақиб, калид қати заводид мешавад, рулуш 90 градусай, ҳама тараф то мехӯрад. Ирам 7 қувваи асп, 6700 сомон нархиш. Ям мотоблоки модели Русмаш, российский сборка. Так, 7 лошадина сила, бензини айнеки, дизел нест. Бензини, 2 скорост пеш, 1 скорост ақиб, 5000 сомон нархиш, балонош 412. Драбилка ҷармакунак меган, ду услуга дора, ҳам алафа реза мекунад, ҳам ҷугорира ҷарма мекунад. Ҷугорира суташ қати будоз, ҷарма мекунад. ҳам алафа силос мекунад. Нархиш 3500 сомонӣ. Мотор қувваи аспиш 9.5 киловатт, мед. Драбилка SS 500, движок 3 киловатта, 4.5 киловатт навистаги, 3 киловатт тоза мета, бензини 3000 сомонӣ, калид қати заводид мешавад. Анамин движоки 7 киловатта, 5 киловатт тоза мета, бензин 6000 сомонӣ, калид қати заводид мешавад. Анамин движоки дизелни 10 киловаттай, 3 фаз вихед дора, ҳам 220 вихед дора, ҳам 3 фаз вихед дора. Дизели 10 киловатт, 13000 сомонӣ. Компрессор 5 литра, 5 HP меган, 2 поршина. Нархиш 2200 сомонӣ. Бо компрессор дорем 1 поршина, 5 литра,
5 HP 1400 сомонӣ. Иам амин нархай. Ишам 2200 сомона. И 50 литраи 5 HP барои зубноиҳо, барои дандон, пандон бисёр хуб беззвучный меган. И дупоршинаи. Бо дорем 0.7 цилиндр 150 литра 3400 сомонӣ. Моториш ДВД 4 киловатта. Компрессор 200 литра 0.28 цилиндр 3,5 киловатт двигатель 8 бар давлениш 200 литр 3900 сомонӣ нархиш. Компрессор 300 литра 3 поршина 0.9 цилиндр 7,5 киловатт двигатель мед 8 бар нархиш 7000 сомонӣ. 8 бар мезанад. Компрессор 400 литра 1.1 цилиндр 4 поршина 7,5 киловатт двигатель 16 атмосфера мотор 7,5 киловатт мед нархиш 10000 сомонӣ. Мойкаи аэр 7,5 киловатт мед помпаш шатнош бронзай 250 бар максимальный 200 то 250 бара мезана. 15 метр шланг 20 метр гофра пистолет промой нархиш 9000 сомонӣ. 8000 сомон. Рейнкомплект мойка интерком 5,5 киловатт мед 15 метр шланг 20 метр гофра шидни защиташ қати 8000 сомонӣ. Мойка рейнкомплект 5,5 киловатт алюмин помпаш аэр 15 метр шланг 20 метр гофра пистолет промой шидни защиташ қати 8000 сомонӣ. Берталин итальянский 7,5 киловатт двигатель мед помпаш берталин 200 бар итальянский 15 метр шланг 8x3 20 метр гофра пистолети хавфзанак нархиш 11500. Помпа аэр 7,5 киловатт мед помпаш аэр шатнош бронзай 15 метр шланг 20 метр гофра пистолети хавфзанақати нархиш 9000 сомонӣ. Помпа берталин хитоӣ 5,5 киловатт двигатель мед помпа берталин хитоӣ 200 бар 15 метр шланг 20 метр гофра пистолет промой қати нархиш 8000 сомонӣ. Помпа берталин 7,5 киловатт алюмин двигатель 7,5 киловатт алюмин помпа берталин 200 бар 15 метр шланг 20 метр гофра шидни защиташ қати 8500 сомонӣ. Пистолет ай 670 сомон сар мешавад то 700 сомона. Пистолетои промой крокдор без крок пенабачокдор ҳамаш ҳаст. Пистолет ай 670 сомон сар мешавад то 700 сомона ҳаст. Пистолет марҳамат пенабачокш қати ҳам аст бе пенабачокам. Мойка 1750 PC модель 1750 PC 10 метр шланг я пистолет я фильтр 3 киловатт двигатель мед 120 бар нархиш 5500 сомонӣ. 4 модель мезана. Мойка никелин 2 киловатта 8 метр шланг я пистолет я фильтр 4 размер мезана. 5 размериш пенабачокай пенабачокиш падаркай 4500 сомонӣ. Иам амихел. Мойка 140 бара 10 метр шланг пистолет фильтр 140 бар мезана. 3 киловатт мед 3 моҳ гарантия 6500 сомонӣ. Пиласос сирх зард савз расветкаш ҳамаш ягай 1500 ваттай 35 литрай кашишиш беҳад беҳтаринай. Барои мойка барои помешаниҳои калон бисёр хубай. Нархиш 1350 сомонӣ. Адресои мо шаҳри Бохтар назди бозори Нихит чораи ТЭЦ чораи Совхози Файзалӣ
номери телефон 908 50 10 10, WhatsApp, Telegram, Viber, Imo, WeChat ҳамаш ҳаст. Доставка дохили Тоҷикистон дорем. Марҳамат. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.